podajo, napaka v domači obrambi in gol! Leo Ejup je, mislim, da je izenačil za Krško. Dajo proti Kapiću, to je zdaj obetavno za Goričane, Rifet Kapić, še vedno Kapić, gol! 75. minuta. Podaja Getri, kako se je vplival Menjak, Kopić za Mešanovića, priložnost za Maribor, Mešanović, krasno zadetek, jasni